Hagasi Blay Balala, Kasin Paul's Parish Laimer, Glayo Wan Pa Kerku, Yakay Mani, Keblashna Penpa, Hapok Kejingpet, Jung Father Paulus, Kumo Parish Priest, Wan Father Andy, Kumo Assistant Parish Priest. Haringat Kejing Trailang ke Parish Pastoral Council, Hapok Kejinglam Jingba Mitchell Karmalki, Kumo President ke Parish Council. Hagiring sila wan Primenta, Yakayu Chris Bekot, the Bishop Victor Lingdo, Haringat Kejingadolang, Kiwe Padar, Kiblasha Kot Sungpa, Banyan Shimenta, Hakani Kejingku, Yung Mani. Lai don langru ki sister ni kiseng prepare, kiseng longkmi, kiseng samla, bat kipat dunget jangkani ke parish. Laban pen kemau baya kini ke Yung Mani, la sena pen bha hagi senem baladep, balayo pen pendep, da kejing tray barba jang kipat dunget jang parish, kiblano senyang kelut mesim haki babun kiliang. Bana kaleng parish priest ulai itu, Reverend Archbishop Dominic Jala, ulak kular banwan kedku ya kini ke Yung Mani. Hendai kejing penyak jung blay ila lek no ban kurkupat yang ngi London. La pen shop mensim ya kejing kenya mas bekot de kejing rai shop mensim jaga choir Saint Blaise na Laimer. Kajingwan basin jong Jisu katau sisiai kata kajingwan kajing jongi simen kata kadai kapor bagi sakhat no negani kaslah percay bon nangi ni kuslai kebanca kebanca habang sakhat no negani kepercay bon ni kuslai kunong kedua ya ublay don iwei lokni yo yang bishop dadadan sanggut kibayam bayam mangangan poi peneng ben ngawat kuslai sedang santong wat pala banyam na bayam api din poi peneng be nama yang ada bun bayam o sapoi peneng be kata ka jing motor changi ma don ro ki ba kuslai manut ti banyam ndang lakhnat nang ne percay kemudian kambat kuslai ke baro blai wat kuslai wat jiao ngek hanga syania hanga kabagi don kame ka jisya kalong Kumno kajing im jungi ka deban long hang ne asla percay. Kibriu kita impha kim don kambat kuslaya kajiya. Bon kibriu nangi hang ne kibabha kim kuslaya pakajiya. Kim cuting kajiya. Hum banwan namar kim shimla im kuslaya kisania ka bo chung play. Don paderu ki kuslaya. Syadungan lek andang layap negara kesalahan percaya. Kiai dek berpenting berpenusian ini. Penban kita kisem jauh kejima ki ap yang ini. Nak kita berkerukom lek cumi sibak simen. Dan cuma cebun kiai berkamarian. Ini kejima kilo bagi pom patah ki di kesek. Bagi ti kilum kiwa ipen sudaya tidak yang. Kita lecari pada istai selen ke rupawa saurang ke dan syuk jugot ke yang kita karu wad prior tak terne pot saya dan kamar yang terkon dan lawai syuk kaban long cernam nama lati keluar ke duyong Wat hanya por rinum jongiri kasih jongiru mencuak ni ke paunam tu kajik reben ke klau mentam dan klau syuk dan buat mentang kita sedang bertum dia berpenitanat biang ni kamarian jima kita larang elak ben ni kamarian ukpa kuat ukun tujuh orang ni buromnya kamarian ye kamarian lephai kamarian sai ni kajik kot dikia Dongin penceri pai lagi, hak ciem jungi mat penjanai lagi, hak ciem kristan jungi. Tak ada bau terai sawat cimno, ya ciem jungi dengan Islam percaya. Kacim wai no kepercaya, om jutip, hendak kacim kun no kaciem nginti kena. Nama hadin prapusnam ialah kena kacim kanajan. Mentari kam apcu prapusnam, nyapusnam. Nrepus nemru, sanpus nemru, bun mayak keloy ru, nagajik lek pun ma jungi. Dan magata, inti kenabe kacim jungi kasakut. Kabang lek banyak keren, ya kacing why not percay. Hendrai
kabakong santam join the kren ye kajing good no aga jingim jungi hasla pertain. Unspoken peace to my soul, and all of my life from that very hour, I yielded to His control. I yielded to His control. What a wonderful, wonderful, it is marvelous and wonderful. What He has done for my soul, the heavens never been told. Oh, it is wonderful, it is marvelous and wonderful. What Jesus has done for this soul of mine, the heaven has never been told. Lapan kut ya kini kesi dah kejengkut ku hak sakramen ni Father Pius Chadap belak samru ya ketin jong blay. Such kind of midnight, Yahweh Pashanim, take upon us and Menjadi ketika jubel sasaran bersusu, ia kini kau hotel utrecht itu juga ada musim dan siap nak bagi Kristau, cakap Kristau, I must berkulipikan, but segala berkapur oleh bandai sasaran di bapa. Jangan dia berketika di school bersejubu, orang saya di luar negeri. Kita sibusia kita berjudi. Jika ada hero, pakuju ya baru kisah ya baru kiri yang jauh ke Paris, but katanya ini, baik. Boleh sigun, boleh berkuipi, pembawa isu dia sispasya nak kata kerja, di sekolah bersi jumbi, di dua yang peran, awal pengerti berdaya kibar. Kali itu orang awal ini, kali kerja. Kain jo boleh, yo kain mana? Tapi penduduk kampung yang kadang-kadang ada di tubuh, kadang-kadang kain jo boleh. Tapi jiwa nak kenapa dia kudu ya boleh? Kenapa dia kudu ya boleh? Jadi banyak orang mulai cerita macam ini. Mulai terakhir
Tolong kami yang bersyarat, mengajar kami. Iwanan mengenai terakhir mengenai kepaman kita dua itu Mesir. Iwanan mengenai kita kuslai berpihak. Bagi seluruh kamu kuslai tentang di kamu sendiri. Mana orang mengerti, melalui syarat, melalui sendiri.